nismo znali kakav će ići taj naratorski dio filma. Robert je imao ideju da spoji kao mene, da ja budem taj neki narator koji će to voditi po filmu. Nismo znali kako će to ispast. Ja moram priznati da sam bio odmah skeptičan jer nisam to nikad radio, a jednostavno moje mišljenje je bilo da bi takvu stvar trebalo prepustiti profesionalcima. Imali smo pokušaj snimanja u Motovunu. Tu isto, na Mordelama. I Mordelama isto, da. Koji je bio jako frustrirajući. A to ćete vidjeti. To ćete vidjeti. Znači, nakon cijelodnevnog snimanja, na kraju nismo snimili skoro, mislim snimili smo, ali to je bilo diletantski. I onda smo zaključili da ja nisam jednostavno za to i da se trebam uhvatiti. Ja sam svoj obol dao scenarijem, idejama i samom pričom koju sam ja praktički pokrenuo i režijom. A onda smo našli gospodina Krunoslava Belka koji je potpuno dignuo taj film sa svojim naratom. Putem Mladen ja osobno zahvaljujem. Zahvaljujemo jer je digao film 100%, jer da sam ja pričao tamo, ne znam da bi mi to uspjeli. U svojim istraživanjima Pogačnik polazi od srednjovjekovnog istarskog mjesta Motovun, koje potječe iz 12. i 13. stoljeća. Prema legendi, dolinu Mirne u davno doba naseljavali su divovi. Tako u jednoj svojoj priči Vladimir Nazor govori o divu koji se zove Veli Jože. Prema legendi, dolinu Mirne u davno doba naseljavali su divovi koji su izgradili Motovun. Kada su divovi nestali, Istru su naselili obični ljudi, ali priča o divovima je nestala. Ostala. Prema legendi u to doba Istru su naseljavali divovi. Mislim da smo nas troje, jer je bio tad Manuel s nama, da. I ja. Da smo bili 3 definitivno najgora ikad snimatelja u Motovunu. Ja sam ponavljao rečenice po 50 puta. On mi je donio tekst 2 dana prije. Ne, dan prije. Koliko stranica? Pa jedno 6 stranica. Koje sam ja isprintao sa krupnim fontom i to je Manuel držao ispod kamere. A ja sam to čitao i to je bilo strašno. I već sam se bio toliko razljutio, iznerviran, gladan i na kraju smo ipak otišli na jednu večeru i sve svemu nezaboravan dan. Pogačnik polazi od srednjovjekovnog istarskog mjesta Motovun, koji potječe iz 12. i 13. stoljeća. Prema legendi, dolinu Mirne u to doba naseljavali su divovi. I prema toj legendi jedan od gradova koje su prve izgradili bio je Motovun. Papir ti se vidi. Ali priča o divovima je ostala. Dobro, aj ponovi to sad još. Ajde, može. Ti gledaš kao ona iz Istre. Da, znam. Izvadi ruke iz džepa. Upoznajte mračnu stranu Hrvatske. Otuda i sva simbolika u toj motovunskoj arhitekturi. Otišao ti je papir preko. Zanimljivo je da su drevni narodi koji su izrađivali ovakve megalitske krugove širom svijeta poznavali pitagorejska i matematička načela Šisićemu Čubaki. Paralelno dok smo radili ovaj film, snimili smo ono što je isto jako bitno, da spomenemo par genijalnih, po meni ja mislim da je to ušlo, može u slobodnoj antologiji hrvatskog filma, a to su par gegova i skečeva za epizodu koju radimo Proroci za RTV. Za serijal. Stvari za serijal, točno. I par likova koji smo osmislili i na ovom tu prostoru, čak ćete imati prilike malo to i vidjeti na par sekundi. Samo je to bio dokaz ploda kompletnog truda, rada i naravno, znači ovog. Bitno je da smo svaki puta kad bi došli ovdje nismo nikada znali šta ćemo snimati. Znači došli bi ovdje, imali bi neke kostime i mi bi kao obukli se, stvorili na brzinu likove i snimali te borbe, ali uvijek, znači nikad niti sekundu unaprijed nismo znali kako će izgledati dalja akcija. Znači čista improvizacija. Čista, totalna i tako da je baš ovo mjesto dokaz da to radi.
Zanimljivo znači da smo taj film napravili, znači da je to sve kombinacija ove pozitivne energije koja vlada na ovom mjestu, pozitivne energije između nas dva i nevjerovatne volje da nešto napravimo. A baš dokaz da vladaju kreativne energije je to što smo nas dva koji nismo nikada snimili ništa, iz prve snimili sasvim solidan film.